Assalamu alaikum. Бүгін октябрьнің 6-сы ве Қарамышғалының 952 күні кетмекте. Бұл саатқа olған қаберлеріне сіздерінің мен Шевкет Аматулаев таныш етмеге азырым. Бүгін Украина Юқара Шурасы Русия елі арасында виза режимі кірсетілуіні бақажақтыр. Бұл суал парламентінің күн тәртібінде тұра. Украина халық депутатлары 1997 сенесі Украиналылар ве Русиялілер арасында визасыз режимі кірсетілген аңлашмаға деңішмелер кірсетмеге істейлер. Бұл теклифнен шыққан депутатлар Русия Украинаға қаршы кечірген тежавузы девамында визасыз режим Украинаның милли хавсызлығына телуке кетіргенінде емінлер. Якщо стосується щодо мене, я би, знаєте, Росію 10-метровим муром загородив і зверху бетоном залив. Але тут питання треба, розумієте, належно чинно вивчити, тому що тут вирішуються долі мільйонів українських людей, які на заробітки Східної України їдуть туди, навіть не Західної є. І другий момент, щоб це не дало зворотнього процесу. Запровадження візового режиму – це дуже серйозний крок, який ми маємо ухвалювати, виходячи з наслідків. Як це вплине на товарообіг, який відбувається якраз між нашими країнами і так далі. Чи це не спричинить новий поштовх до загострення ситуації, я маю на увазі і військової ситуації, і загального напруження. Що таке 4 мільйони відвідувань Російської Федерації впродовж 2015 року? Це переважно прикордонний рух. Люди відвідують Білгород, Брянськ, Ростов-на-Дону. Ми розуміємо, що це російська глибинка, там ніякої роботи немає. Це виключно відвідування своїх близьких та родичів. Яка мета в будь-якій країні візового режиму? Візовий режим потрібен для більш якісного контролю мети перебування, особи перебування та терміну перебування. Росія вже 2 роки проводить агресію проти України. Це факт встановлений не тільки постановою Верховної Ради, указом президента, рішенням РНБО. Це факт встановлений в тому числі українським слідством. Будь-які рішення для того, щоб вони були адекватні, їх треба приймати вчасно. Це, знаєте, як мертвому припарка. Більш схиляюсь до того, що треба вводити візовий режим, але нам треба ще раз просто подивитися дуже уважно, які наслідки можуть бути для громадян України, які живуть на окупованих територіях. Киевде Русия консулығы янында Москвада яқаланған журналист Роман Сущенкоға қол тұту акциясы кечті. Онан зенадашлары ве достлары Сущенконың ресімі ве менде журналист Роман Сущенкоға азатлық шияры еле чықтылар. Олар оның еріні әрбір Украин журналисті ола білгенінден емінлер. Роман Парижді Украин форум ұғбері оларақ чалышайды. Москваға есе татил алып сойларына келген. Сентябрінің 30-дан берлі о Москваның Лефортово СИЗОсында тұтыла. Оны ФСБ жасуслық, яғни шпионажда қабатлай. Сущенку свободу! Сущенку свободу! Сущенку свободу! Мы вышли в поддержку, просто поддержать своего коллегу, которого мы знали, с которым мы непосредственно работали. И просто даже, те обвинения, которые ему там предъявляют, это все, это самый натуральный бред, да. У него 2 деток, он и Евро освещал, и культурные все события, все выставки. Замечательно, качественно, с высшей точки журналистики и этики. Поехал, вот так вот попал, совершенно внезапно. Так же может любой попасть, кто поедет. Қырымдан шақши шейлеріні олар кечірлеуге рұқсет берілген жедвелде олмаса біле кечірмек мүмкіндір. Бөле қарарына Одессаның махкемесі қабыл еткен. Махкеме Қырым сакины берген шикаетіні қанатледірген. Оңа есе гумрук қызметі 4 араба көпчегіні сыңырдан кечірмеге ясақ еткен. Құқық қорчалайшылар махкеме бұл қарарыны тек бір инсан үшін қабыл етмегенінден емінлер. Қырымдан Украина территориясына өз мүлкіні кечірмеге істегенлер бұл қарарға есаслана білелер. Махкемеге гумрук қызметінің фалиетіне шикаетінен адвокат Юлия Лисовая мұражат еткен. Оның бабасы Қырымдан Одессаға көчкен. Вақтынже көчкен шақыс оларақ весиқа алып, арабасы үшін Қырымдан көпчеклер кетірежек олған. Гумрук қызметі кечірмеген. Таможенники мотивируют все свои отказы постановлением Кабинета министров Украины 1035 о том, что существует строго определенный перечень вещей, которые можно перевозить. Все остальные вещи попадают под запрет. Колеса в том числе.
Украина Назирлер Шурасының 1035 санлы қарары ишғал олынған Қырым еле тижари тоқтатылмасы үшін қабыл етілген еді. Оқу қорчалайжылар нәтижеде қанунсыз бизнесінен көрешуі еріне ишғалжылерден қачқанлар үшін мания яратылғанындан еминлер. Постановление 1035 касается личных прав людей, права собственности. Оно совершенно не соответствует целям прекращения бизнеса, торговли с Крымом. Потому что олигархи, они могут найти обходные пути, а простые люди обходные пути найти не могут. С точки зрения государственной политики, мне кажется, это тоже абсолютно неправильно, так как мы должны как можно больше интегрировать крымчан в Украину, а не отталкивать их. Көрсетілген ясақ инсанларының яшаған еріні сербест ауыштырмаға ве умумен инсан ақларыны бозадыр. Адвокат Юлия Лисовая бұндан эмин. Одесса махкемесі шуны таздықлады. Бабасы мемури сыңырдан оңа айыт олған шақси шейлеріні кечірмеге тырышқан. Бұна исасланып, махкеме гумрук қызметінің ясағыны лягу еткен. Надеюсь, суд там также будет внимателен и руководствоваться международными нормами, Конституцией Украины и вынесет решение в нашу пользу, что облегчит судьбу многих крымчан, которые сейчас находятся в таком отрезанном от Украины положении. Более ясаққа рас келген инсанларға адлиеджілер Одесса махкемесі чықарған қарарға мисал оларақ исасланып, махкемелерге мұражат етмеге тепсие етелер. Роман Спиридонов, Эдем Ситтаров, Заман, АТР. Керечті иш адамлары паром кечтінде мақсулатларынан тешкіровынден мемнун дегеллер. Ишгалжы шер шурасында кечірілген мұшаверілерде иш адамлары олар кечірген мақсулатларını тешкірмек үшін чоқ вақыт айрылғанына шикайет етелер. Иш адамлары миллионлар зарар көргенлеріні білдірелер. Россельхознадзор. Они пьют нам кровь уже 2 года. То есть сначала говорили, что мы вывозим украинскую продукцию. Украинская продукция уже, когда год блокады, да? То есть год уже нет украинской продукции в Крыму. Мы все так же пишем письма, что мы не завезли ее с Аргентины, с Украины. Ну да, территориально объединенный Южный федеральный округ, по большому счету, да, один округ, одна страна, а у нас получается контрольно-пропускной режим на границе похлеще, чем на Чангае. Богдан Иванович, до маразма. За одну этикетку могут просто конфисковать 20 тонн. Қырым елларында геджесі тамир ішлері кешірілгені үшін берги Москваға төленежек. Қырымның ишгалжелер акимиетінде білдіргенлеріне көре, ерлі шіркетлер бұйышына бежеріп оламайлар. Росавтодор Қырымда тамир ішлері кешірілгені тешкірмек үшін мақсус экспертлеріне еллаған. Нәтижелері ақта Русия нақлие назиріне сабат бережектір. Кереште патылған борулардан 23-ші мектеп территориясыны су басқан. Мектеп қадимелері водоканалға мұражат еткен сон, боруларда олған тешіклеріні ямағанлар, ләкин меселе еббір чезілместен қалған. Талебелер беден тербиесінен су басқан стадионда оғырашмаға межбурлар. Более вазиетнен ерлі сакинлерді мемнун дегіл. Смотрите, какой стадион у нас. Все залито. Люди бегают по вот этим вот канавам, по воде. Пройти нельзя. Все дворы возмущены, все ходят, вот это возмущаются по этой воде. Здесь нужно трубы заменить. Они их просто чопиком сделали, дырка в следующем. Дети занимаются у нас физкультурой. И чтобы пройти со школы на стадион, им приходится обходить вот здесь, потому что здесь напрямую они не смогут пройти. Вот приехали бульдозеры здесь, разрыли, бросили, да, яму выкопали, и все так осталось. Никто больше ничего не делает. Қырым-татар медени тарихи асабалық музейінде Ирфан Нафеевнің шақси сергісі açılды. Он Нафеевнің 65 жылығына бағышланғандыр. Серге açılышында юбилярны зенадашлары Герджеве язычылар хайырламаға келген. Ирфан Нафеевнің ишлері Өзбекистан, Украина, Русия ве Түркияның музейлерінде сақланадыр. Бұл сонки хаберіміз еді. Невбетеки яйынларымызны қачырманыз, дайыма атайырлы олыңыз көрішкенже.